leng enge thil chumlo chatlo a train kan ni chuan thau kan pe theina chan sakha aniam don le ni chu kan thil e tam le tam lawa po in ngat lem lawang mo chu wang chu ne aming chu Daniel Zui tluanga ani atun huna hian chernan thau pe nan emotional nan shim fitness dan depo ani nga insulin chungchang kan soidon ani insulin hi hriat fu hi poimo ma chu chuan kong tam taka min pui don ani ti kha kan soim dua amasa in kan soidu chu he ka video hian medical advice omlawa medical thilam renga chuan mi thiam doctor teron masa in thil thin don nia he ka video hi educational entertainment purpose tan chu siamani ti kha kan soi masadu ani insulin hi nge ani kan ti chuan etlai kan insulin siam tu chu amizo tong chuan thalbe kan ti chu hormone chi khat ani kan taksain hormone san nei kan ti kha testosterone kan ti te SHBG mo sex binding hormone kan tiang chi te IGF kan ti te human growth hormone kan ting chi te khatiang chi sang kan taksa hian siam chuak ani chu lai kan thisen le kan chakna in khar thunun tu bera chu insulin kan ti hi ni tunhuna hian diabetes mo zun thum lampang kan soidon lawa kha chuna kinapo sian zokin kan la soi fianga amai ro chu mi tam ta point mo an zuna thum do chon insulin te an dula te mo an jiu thin ani chu engwange ti te kha hetlai tang point kan soi chodon ani ti kha kan soi du ani ama sabera chon insulin hi mi zong in kan nei vek ani chu abi takin kan taksa hian thum thil mo thum kan ti glucose poina soi thenga chu kan taksa hian thil thum te tin carbohydrates kan ti khan thil thum te po anei ni mo chu ang kan lu te chu ti khan taksa khan alo thiel so mani chu chuan energy chakna emo alo siam chuak ta thina ni chu chakna emo hetlai kan taksai nakina man tur tia alo da khol thin tu chu enge kan ti chuan insulin kan ti kha ani mai ta ni insulin hi enge hei thil switch paniang deuhena soi thenga mo tuna han thil thum lampang te lo eta ama sain thil thum gan soi du chu kan taksa hian glucose kan ti thil thum hi ama mo ani chu ti ro chuan asan le lutuk chuan kan taksa ta na thalo ani ti lai kha kan soi ma sadua chungang thil thum kan ei te chu sui sangina thok ka ti kha kan taksa khan kan insulin khan hi chu thau atan ka kholang nge mo chakna tan ka siamang ti kha insulin ha thober ani chuta chuan chak hetlai kan chakna tana asem rela khan kan ti rola te kan thawa te mo khateng khan kan kala te teng khan asem rel ta thina ni mo chulai chu ania kan chakna khol tu emo mangral tu atana poimo takani ti kha kan soidua mo tin kan insulin kan tia kha hei thil kan ei zo mo mil kan ei zo ten kan insulin kha asang ta ni mo kan taksa sugar level kan tia kha asang ta ani tiang khan chu ta chuan kan enge kan insulin khan mo kan taksa khol chakna khol tur khan ti khan na thok char ti na ani chuti rual chuan kan insulin kha aniam chia khan mo aniam chia khan kan taksa khan enge kan chakna man ral sa kha enge ahan mang ta thina ni mo kan insulin hiam lain chu ni amut lai te po in mo kan mut lai te po in kan insulin hiam lai berania mo chu wane mut that tur te po kan ti thin kamia kha ti khan kan taksa enge insulin ni na chakna khol khom sa kha kan insulin level aniam lai ber khan han mang ta thini chu ti ro chuan insulin level hi asang lu tuk tur ni lawa aniam lu tuk tur ani boklo ti kha kan soidu ani chuta chuan insulin hi kan insulin level kha
asan ingwanga sang chinge kan ti kan taksa thil kan ei reng awangin mo kha kan insulin kha spike reng ta ni a han sang reng ta ni chu kan taksa kan man ral huna kha nei ta thin lawani chu ta tak chuan enge thau pe te kha ati har thina ni mo thau khol tur khan enge kha na thok char char ani chu ta chuan khatia kan insulin ni na a tho na sat lu tu kha chuan mo kan insulin hi resistant nei ani a mo enge kan tiang tuar theilo na nei kan ti don nge mo khatiang kha nia chu ta chuan khatianga chumlo chatlawa na tho kan siam reng kha chuan insulin khan sensitivity mo ani mo chu tiang chuan na khatianga kan du dan da nanga kan na kan tho tir kha chuan chol hun na tho theilo hun kha anei ni mo chulai chu ania chu etia asan ring lai om hian enge hyperglycemia te mo aniam lai hian hypoglycemia te chu aniam lutuk le sang lutuk lai soi lai kha ni chu hyperglycemia kan om reng pe chuan so yang kan pre-diabetic thea tin type 2 diabetes kan tia pokhan kan lut the ni tin azun thum kan soi hian diabetes kan ti reng hi thil chi ni awang te pon om thea ama sabera chon genetic ani in tha chon thei thil ani mo chuti rol chon kanin tha chon the ni ti kan hriat rol hian ke mani kanin veng the ani mo chu kanin ven hun poimo ber chu hetlai pre-diabetic emo kan ni ma atang renga enge loin hriat chho hi poi mo mani tin adot le thlen thei tu chu lifestyle kan tia chu enge kan in thunun lo awa kan taksa kan thunun lo lutuk awanga kan insulin a chiat tak na kha ani chu ta tak chuan kha kan taksa insulin siam tu khan na athok lo emo mo kha kan taksai na insulin a siam chhuwa kha kan tak kan enge chak na man ral na tan khan a chak tok to lo ni chu ta tak chuan nia he mi tam tak zun thum kan ti te pon mo heta dula te mo ai chi te po oma tiang chuan kha tiang khan thil e zo te khan insulin khami hormone na kha an ka lu ngai te thini an taksa kha pui tur khan an om tir ngai to thina ni chu enge mi diabetic to chuan permanent lang pui to then tam taka chuan type 1 type 2 te po ma kha chu kan lu thu lo nga maro chu kum khwa andam hun chung zonga medication la ngai to tur te ni chu thi rol chuan enge lifestyle mangte mo in control na mangte siam that the ani ti lai kha kan soi du ani endinge insulin a that loin mo kan insulin chu a that lo chuan endinge om kan ti chuan sayang khan kan insulin kha kan ti khan kan insulin kha asan lutuk chuan mo kan insulin in na a tho thei to lo chinom khan kan thisena khan thum kha tam ta lutuk ani mo achan chu glycogen kha kalral turani mo chakna ta na mar chu khami kalral na pui tu insulin kha om to tlat lawa chu ta chuan thau kha acham bang tawak thina ni mo eta subject dang thar deuhle kan soyenga ai cholesterol te po mo enge kan ti chuan taksa thau tam lutuk ani mo thisena thau tam lutuk mo enge cholesterol chu kan ma mo te me kan dam kho chhuana tan mo amaro chu kan cholesterol kha asan le lutuk ka chuan taksatan khan apoi thei ani ti lai kha kan soidotin diabetes un thlum te po mo enge ngong thei tiang chi te chu tam tak kan sei lo nga amaro chu soyang kan enge hi ke vung te lung thalo te mo kal thalo te meat thalo te khatiang sang kha siam thei ni tin ni tin nuna mo khatiang dam doi tel lawa nun thei to lo na kha lo me lu hei te na tluk the khatiang khan nerve te ti se theya mo edema kan ti te ketan ngai ti te mit del na te thil tam taka thlen thei ni ti kha kan soi ni khatlam bang chu kan soi tum ani che lawa chuan soyang kan insulin chu kan taksa mo kan sakna lak lu signal lo pe tu mo traffic police angani chu heta kalro lo ti tu kha ani chu ani kan insulin
kha asan lu tuk chuan asan lu tuk kan ti khan nge kan ti chuan thil kan kan taksa mo chumlo chat lawa cho kan an khama mo thingpui thlum kan an in le mo thil thlum kan piang hian kan thluaka hian dopamine om ve chu an triggers tu kan nuam bo ma khan ya chu kan nuam bo ma khan a hriat renga wang han thum te po mo tolerance mo do sang zelani hei rui lo kan soyang dewa do sang zelani hei mi ta enge hei apong takin kan in ngai lo kan nu pa hen thum lampang chi sim sim mai ro chu mi na biakina te mo mi na kan len chain a ga in dai in ngai lo kan ti ngai lo ni ama ro chu cheten tel poi thum me ni ama chu kha thil thum kha lo in char char te ka thum lo tel don ti na ni chu khatlai kha hre the mai chu cho kan kha ma thing pui te kan han in mo thing pui thum te chuna ni craving saron na zelani chuna teng khan biscuit te mo teng khan fast food mo carbohydrate sang me mo fast food kan ti restaurant cho ti te kan han aya ni open cake biscuit mo chips coke te po khateng khan sugar nei sang nu tu khateng khan nileng khan kan insulin kha kan ti sang ta ni chu ta tak chon kan taksa khan thau mo engang point xr mo han line kan taksa po han chema se kan taksa khan thau khami kan insulin na ina chakna achantir theina tur la ya kha mi kan le in khan a block tatlat me ni chu insulin kha asan reng wang ani chulai chu ka riat thiam angai ni chu wan chon kan insulin na khan hetlai thau man ral ai chuan mo thau khol lampang ringot kha khana boi ti na ni chu chulai chu kan riat thiam ngai o me chu soyang khan khami kha rei tak om phei chuan hyperglycemic kan ti khani ta chu chuan enge pre diabetic kan ti de ponia diabetes tran ti rani chu mo diabetic kan ni to chuan dam doi tel loin om thei to lawa dam doi manglo chuan nun kho chhuaka a hlom em ani ti lai kha kan soidu ani chuan tin khatiang kha a om reng in mo insulin kha apik asan lutuk kha chuan kan taksa in chakna nei lawa keini pokan zoi ngoi ya mo kan rilru te chaklawa kan taksa te a chaklawa ni entin nge kan insulin hi asang tha omani aniam tha po omani mo aniam le lutuk ka chu hypoglycemic kan ti kha mo ama sabira chon asang tha achu mo thil kan eya abi takin hei mizo chon carbs kan ina sa bu kan tiang chi te mo chu insulin asang ani mo ama chu enge kha kan thil kan kan glycogen kha ti khan chakna ta na kalral me ni chu enge kan mu thiam thi dan hei thin tlang mi te mo na thok mi an nia mo an taksa an lak luang ang kha an mangral le zung ani an tang kha chon kha insulin sang kha chakna ta nan mangzo le je ni chu a tha em ani tin soyang khan hei bodybuilder te mo khatiang fitness lampang chi ti sim tan chuan enge kan ti rol dam nan te mo kan ti rol chakna petu tan khan a poimo em ni kan ti rol hi enge glycogen le tui le khatiang fiber cell manga siam mai khani a fiber ta kai chu tamlo ma la chu glycogen le tui hi atam ni kan ti rola hian mo chumi tui le glycogen lo hum theina lai chu khami kan tissue thler kan fiber khan alo pom theina lai khani mai ni hei tlai sek kan ti te po mo chu wang ania kan workout chun zom lo chuan khang ang kan se la khan ngai ron o le mo kan sek te po are le mai thini wei khat ti to sek reng kha thei lo ani ti reng ngai ni ti kha kan soi du ni chuan enge kha sei ang khan khatianga ni lenga sang renga om lo kha chuan mo enge khami kan energy khol ma kha kan taksa khan atam don lo ni chuan cher le zual turte kan taksa thau khol lo tur khan min pui ani chu ani insulin niam
ทลายเร่งสักข้าอมเลตาจู่กันสยังกันโจกันมาเตกันมุดทิลไลเต้นกันอันนี้มาอามาจู่ขัดไลค่ะอาศัยเสไลเบรนี่กันมุดไลเละกันรีลทรัมไลเฮียนมั่วเนเชอรัลตักินกันตักษะอันนี้มที่นี่จู่วันจู่เนี่ยอันนี้มเลยตุกจวนกันทรัมโซลเตกันในมั่วจู่ทิลทุ่มกันนั่นเนี่ยกันตักษะง่ายโอเละวัดเทรนนี่มั่วขัดไลค่ะนี่จู่ไลสวิสละตู้อะไรมีค่ะอันนี้ที่ค่ะกันเสียเทียมง่ายจู่ตาจวนเองเฮ็ดไลกันสวยจังเองกัน practice เทกันตีจวนอามาสับเบราจวนได้ตอนนี้มั่วสยังคันนี่เลี้ยงทิล18กันนี่จวนกันทั่วกับทิลตั้มตักอัตรามาเฮเองกันปุ่มอินามาโมกันตักไซนะอามาโมตรามันนี่เรามั่วให้ไล่กันอินซูลินกัลดิกตัวเราอวางนี่นะมั่วให้ไล่กันเกรลินส์กันเนี่ยเกรลินส์ส่วนเองกันอันนั้นถกันตีจวนทั่วกับกริลาตราเมอตินักานี่มั่วให้ไล่กันเกรลินส์เลยอินซูลินเตปอเองอินสิกนัลเวกันนี่จวนจวนตั้มตะกาจวนมั่วกันริลตรามในกันตักไซนะมาโมเขาเรากันทั่วกับตรามันนี่ที่การสิเตยละจวนจวนนี่เลี้ยงเองทิลจุ่มเราจัดเรา18กันนี่ส่วนท้าวกันไปเทนะจันสักอันเนียมโดนเล่นนี่จู่กันทิลตำเล่ตำเราปอยน์หัดเลี้ยมระวังมั่วจู่วันจู่เนี่ยอินดิสซิปลินตะกะมั่วหุ่นบีอินเสียมเทไล่ค่ะปอยมั่วเมนี่จวนประคัดเลียจวนฟาสติ้งฮีใช้มาเกี่ยมานี่มั่วเรา practice เวสุกตินักเขียนนี่เรามาเสกันนูไป practice ก็สวยไม่อันนี้กลุ่มนี้จวงอนุปังจนเกิดจุกตินารีตัวอนุปังจนให้กลุ่มนี้จวงกัน intermittent fasting ตัวให้ตัวน่าเห็นlunch กันเจ้าเจ้าส่วนหุ่นช่วงที่ดาการสมนิปลีเห็นดาการเรียดเชี่ยกันเสียมันนี่ดังส่งขจูกันตักษาทิลดังเองมาอลูดเราอันนี้มั่วขัดไล่ขานี่lunch ดาร์ขัดกันจนดาร์ไล่ละมาเดปอทิลเดปอก็เลี้ยงขัดไล่ชุงกันจวนดาร์เรียดเลี้ยจันเวดินารกันจวนสานดาร์เรียดเลี้ยจันเวจังตุกดาร์ขัดเท่งขาเองมากันปุ่มชุงตุยตีเราชัวรู้ตัวเรานี่จู่กันอินซูลินเซนซิฟิตี้เทรนนะใช้นี่ตินสยังคันกันตักษากันดรามเลยกันตักไซนะโมกันตีซงเราจอมเร่งแต่ค่ะทะเลมเรานี่ตินก็สวยฟูที่นังกันแต่พอโมริลดรามแต่พอเฮียทานี่ก็ตีค่ะริลดรามตรเวแต่พอเฮียทานี่จู่กันอินซูลินกันเทรนนั่นเสละนี่ก็ตีค่ะโมจุไลจุนี่ตินกันสวยเป็นเลยดูจู่กันอินซูลินนะฮีกัน workout ตาจู่มีตากันดำนะโมกัน recovery ตานจวนปอยโมมันนี่ตีแต่พอหากันสวยดูตินทิลซุมอินซูมเฮียไปโมนี่โมจู่อินซูมบุรตูร์ตีเราตบตูร์ตีนั่นนี่เราโมไอศครีมเตปอกเท่าทิลมุมเตปอกเท่าฟาสต์ฟู้ดเตปอกเท่าโมกะบับเตปอกเท่า KFC เตปอกเท่าอามารอสูก็อยากจวนให้ KFC เตปอกมันเนี่ยกันโมทักขตาทันดีด้านน่ะไว้ขัดเวลกับเงี้ยสุดที่อย่างจู่นี่โมกอกเตปอกอินเท่ามีอินาเตกันกระเทียนเสาเต็งกันสัวกันโมก็อินเวทเท่าอามาจู่ตุ่มแรงวางอินกอกคิกกันเลยขาดฤดูมอยอินจากวางอินขัดเตียงขานี่ตินกอกกันสวยตากจวนจีนี่ตำมามั่วจู่จีนี่จู่แคลอรี่แรงฮีอินเหล่าเฮียทานี่มั่วท่านจู่กันอินขันตำโซกจู่กันจุนากัลเลดอนกันปุ่มขาติปัวเรดอนเหล่าแรงกันอินซูลินขาอันที่สังไม่เทมั่วตรามริลทรัมเนี่ยมังจนกันไม่เทมาเช็คค่าอะไรโดนเราอันนี้มั่วจนกันริลทรัมเลยวัดโดนมาจู่กันตักษาแคลอรี่กันลากลูกค่าตั้มโตลุตุกันนี่จู่จวนมีอติเท้ามาไม่นี่มั่วตินทิลกันโตให้จีแรงมั่วprocessed food กันติมั่วบิสกิตกันติเตชิปส์กันติเตมั่วให้เตียงเตซงเตโปฮีเราตูตีนั่นนี่แล้วว่ามาเราจู่กันทิลเตเลกันตักษาเสียเทียมตะกะค่ะปอยโมอันนี้ตินให้ฟาสต์ฟู้ดกันติโมรีสอร์ทกันนั่นโจละค่ะที่งั้นกันทิลซงเดโปฮีกันสยังก็สวยเละทิลแรงรีสอร์ทนักลูโดนะกริลรัวเหล่าหลังมาสักเบอร์ถินจู่อันที่ละฮี
mo hrisel tura siam ani lo tui tura siam ani ti hi karil ro hian om zia thin ani chu wan chuan thil kan ei don re reng hian mo ama po video po lo soi trin ka kan taksa ta na thatur ni chuan damdoi khatak po kan ei me ni chu tiang che chuan thil tui zong zong hi kan taksa ta na tha ani lo ti hi kan hria tangai thil kan ei don reng reng in mo calories conscious tak kan ti chu mo kan taksa en tinge na thawng mo kan taksa ta nen tinge ten om le zelang mo hrisel pui dong ka hrisel lo pui don mo ka tiang zong zong shelo ka thil ei theina kha enge health conscious emo calories conscious taka thil ei ti kha ani so yang khan indict kan ti point mo voile kha ta indict burlo tur mo hypoglycemic the ani ka ti kha chu khami thlen to chu indict le lu du kan taksa sugar level 10 yam le du chuan mo kan lu te he tho phut lu he kan tiang chi te mo thil tam tak kha kan enge kan lung phu dik lo mo kha insulin niama wanga mo sana wanga mo po khan om ve ve te khatianga te khan om the ani ti lai kha kan soi do tin na poi mo le dang chu than ti tla kan exercise mo eta hian ka chanela chon dai lampang kan soi war chu ti rualin he kan insulin kan ti thana tur chung kan lung kan ti phu tangai mo kan than kan ti chu angai chu lai chu apoi mo ne chan chu than ti chu ka ti khan kan ha don ti na ni me mo kan ha angai ni chan chu khatlai kan insulin ka in toi thar reng ma mo ani chumi kan insulin sensitivity mo kan train na tur chuan thil enge exer kan la ngai kan lung kan ti phu tangai ani ti kha kan sei do atin ti rol siam mo sek ki ka tumber ani lo ke chu hriseli ka tumber ani mo chu tiang chuan ti rol kan nei chuan khami thau emo kha tiang thil insulin na chakna ron siam chho zong zong kha man rel theina kha kan nei sang zual ani chu a thatna ani tin ka sei ama po ka sei fo thin mut that ta kha ni mo mu thalo reng an thau mu ka mo tiang chuan thau pe an har sa nge chin chu wan chuan dakar sari emo dakar tal hi mutin nge tur ani mo kan mutlin lo chuan kan sei kan hormone ain receptor kan endocrine system khatiang khan kan thua kan neurotransmitter sang kan nerve te kan tisrol sang kan organ te khatiang chol na hun le in reset na hun in recycle na hun khani mo chu wan chuan mut thati kan prioritize kan ngai poimo thar le angai ani ti kha kan soidu ani kha kan soi the sin ni me se lo thlir sakawangin kalome